Kardom B News 7 Than Bang Mili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arju Ponika Chitiachi Clonify Troxy Lakha Krepli Korkandi Constituency Ke Parlo Langlok So Wopong Tok Biarong Amekar Chelan Tiso Alangli Chiklu Joni Anso Selo Alangli Keso Ketan Pikpen Non Ke Adimak Long Pen Cheterek Amasi Turun Ededlo Lasi Alangli Tuma Hema Sor Lapen Asopo Atumpe Nili Tuma Pan Birta Nangki Piateng Si Alangli Tuma Hem An Humri Dam Padolo Laso Ahod Alangli Tumpen Nangka Chuning Ridun Alam Theke Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangapan Rabjin Pen Nang Rabdun Vek Hapusi Ahema Sora Piso Pudang Singnar Pi Pen Nang Chuning Ridun Alangli Pen Prabjin Pen Kerap Tami Johang Ponsi Chuning Riponlo Lapen Lakha Krepli Korkanthi Constituency MEC Mate Non Kikidun Bom Karbiang Long Autonomous Council Chairman Akehai Raju Tiso Aphan Sitame Prabjin Pen Keso Kachelang Ponji Aphan Tangka Kedore along nang rabdun vek pusi alangli tumpen chuning ripo lapen langlok so hawar bopong terona rong amekar chelan terona phan keso kelang ponji aphan ahem kedo ana hormu sitame chepadoi lablu non ke keso kelang ponji aphan tangka kadore pen ajok hem along si keso aphan pachichak aredlo pusi nang pachini dun lapen alangli tum karbia se an sitame charkli lablu sita Kemeji anat hang ang thegamat si ave derlo pusi chethan pon non amat ke kemeji anat aphan ke thang nata ang thegamat si ave derason pinaglo pusi ahema sor pudang singnar pila pen asopo atum pen nili tum pherang ke adim kahumri dama hot nang chethan dun pen nang chuning ridun news text reports B News 7 la pen non birtang ton pen arju ponikha chairman speaker ante Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangapan Rabi Vek Thap Bang Makegi Arong Hebu Pongterona Rong Nang Loksu Dah yang besar di Semua bangkan dah. Ini kilo kecil. Nah, kilo Karbiang sama Council siang dapat orang Hangapan ini yang penting. Kami kan lalu ini ko Julai last week along kalau kisu exchange. Ini ada Johnny batai 2 kilo masih Karbiang Long. Apa hai? Ini ramong yang CM fancy channel vegan lo, mungkin tak hospital ini juga ni fancy, Tentu ekonomi akan ada ya lapisi akan ada di sini kan, ini juga bukan kan dia sih, sedang anda sedang masih meredam kan, hospital masih fancy berat macam ni.